Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ndakuramukije kandi nguhaye ikaze kuri uyu mugoroba. Ku makuru ya nimugoroba itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Jewe ni Mekika Iranga. Iyi ni Bwiza TV. Meze mute abari hirya no hino mu bice bitandukanye, Desire, Eric, Jean de Dieu, Jean-Pierre, Maurice, Julie, Belly, Karangwayire, mwese mumeze mute. Tubahaye ikaze muri kiganiro cy'uyu munsi mu bice byose murimo bitandukanye. Mwumve ko tubakunda cyane Santima. Muri abantu b'igiciro cyane, muri abantu bo kwizerwa, muri abantu b'imbaraga zacu. So tubahaye ikaze rero. Uyu munsi yo kujya kureba amakuru atandukanye, amakuru avugwa mu bice bitandukanye, amakuru avugwa muri Asaza bwa Kongo, amakuru avugwa mu Burundi, amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru avugwa mu Rwanda. Bisanzwe rero tugiye kureba amwe makuru y'iperereza ahari. Tugiye kureba kuba FARDC bivuga ko yaguze drone 50, zirenga 50 cyangwa se 50 ariko bara precise 50. Zishobora no kurenga drone za CH4 zishobora kuba zihagaze muri miliyoni 200 z'amadolari. Tubaza kureba kandi Rubero FARDC yababajwe bikomeye cyane. Tubaza kubireba ibingibi. Turaza kureba amasisi ukuntu FARDC iri kwipangira ibi drone byinshi cyane, iri kwipangira ibitero bya drone muri no weekend. Weekend biraza kuba yagize gute bikaze cyane. Bivuze ko FARDC iyo offensive ibitero byo mu kirere yize gute irayikomeje. Cyakomeje ibitero byayo. Tubaza kureba kandi ko iperereza ryatangijwe nyuma yo gupfa cyangwa se kuraswa k'umufaransa kazi warasiwe mu mujyi wa Goma mu bitero bya drone. Iperereza ryatangiye, ibyo turabirebaho. Turaza kureba kandi no kuba ingabo z'u Rwanda zigiye kuba zisimburana. Hari zigiye kujya Mozambique zivuye mu Rwanda, hari n'izigiye kuva Mozambique zigaruka mu Rwanda. Ubwo nuvuga ngo hagiye ko gusimbura ingabo na polisi by'u Rwanda biri muri biya bice. Reka turebe uko ibintu bihagaze, reka twumve Damasi hanyuma tugaruke dutangira ikiganiro cyacu. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Muraho neza. Murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimo b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane
twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Yes, tugarutse mu kiganiro cyacu turebe ku makuru ari kuvugwa kuri wa gatanu. Ubwo ni wa gatanu ushyira weekend kuko ejo ari ku wa gatandatu. Abantu benshi ubu biteguye kuruhuka, abandi bagiye no gutembera kuko weekend ni iminsi ibiri. Ubwo ni umunsi wa gatandatu n'umunsi wo ku cyumweru. Katurebe ingabo z'u Rwanda zahawe ubutumwa, ubwo ni ingabo na polisi bagomba kujya gusimbura bamwe mu bapolisi n'abasirikare bagomba kujya mu butumwa bw'amahoro cyangwa se ubutumwa bwo kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Uwatanze rero impanuro ni Major General Nyakarundi, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka bya General Vincent Nyakarundi kuri wa gatanu yahaye impanuro itsinda ry'abasirikare ba RDF n'abapolisi bitegura kujya mu butumwa i Cabo Delgado muri Mozambique. Abasirikare n'abapolisi bagomba kujya gusimbura bagenzi babo bari basanzwe bari muri ubu butumwa. Impanuro za Major General Nyakarundi zatangiwe mu kigo cya gisirikare cya Kami mu karere ka Gasabo, ahari umuyobozi mukuru wungirije wa polisi ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano. General Nyakarundi yibukije rino tsinda ko inshingano zabo ari ukurinda abasivili ibikorwa by'iterabwoba mbere yo kubasaba kuzaba intumwa nziza z'u Rwanda. Nyakarundi kandi yashimangiye akamaro ko kugira imyitwarire myiza, gukorera hamwe no gukora kinyamwuga. Abashishikariza kandi gukomeza kwitanga batizigamye mu kazi kabo nk'uko ababanjirije babigenje. U Rwanda rufite ingabo n'abapolisi i Cabo Delgado guhera muri Nyakanga 2021. Ingabo zashoboye kwirukana ibyihebe mu turere dutandukanye twa Cabo Delgado nyuma y'imyaka irenga 3 byara twigaruriye. Nuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zimaze kinini muri Cabo Delgado, kandi murabizi ko hashize igihe kinini bari muri no mission, kandi mission yabaye successful ku ngabo z'u Rwanda. Ariko SADC yari yagiyeyo iza kuvayo ibwiwe ko hari ikibazo cy'ubushobozi, ivayo ahubwo ifokasinga muri Kongo. Muri Kongo nayo irakubitwa itahamara amasa. Uyu munsi rero ingabo z'u Rwanda zikaziye zigiye gusimbura izindi ziriyo, mu gihe ivuga ko muri Gicurasi ubwo mu kwezi kwa gatanu amafaranga ashobora kuzahagarara, amafaranga y'inkunga batangaga kuri no mission akaba kubera iki, mbese ni uburyo bwo kugira gukora inkunga yahabwaga kino gisirikare cy'u Rwanda. Abantu bagenda bahuza n'ibijyanye n'ama sanction yagiye abaho ku Rwanda, ndetse RDF kayiherutse gufata iki kubona sanction, ndetse n'abasirikare bakuru bayo bakagira gute bagahabwa ama sanction. Ubwo ni ibihano Amerika yatanze. Hari abako Amerika ishobora kuba igeze gute ibiri inyuma. Ibi byose niba bivugwa, ariko ukuri nuko izi ngabo zikomeje mission yazo. Indi nkuru iva mu binyamakuru kuri mugoroba nukuba Ufaransa bakubwira ko kuri wa gatanu itariki ya 13 Werurwe ubushinjacyaha bw'igihugu cy'Ufaransa bushinzwe kurwanya iterabwoba bwatangaje ko hafunguwe iperereza ku bantu batazwi kubera ubwicanyi bagize ku cyaha cy'intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyaje guhitana uyu muyobozi wa UNICEF wari mu mujyi wa Goma. Umukozi mu bijyanye n'ubutabazi rero ukomoka mu Faransa, Caroline Buisset, wakoreye Goma ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe ku Goma ku itariki ya 11 Werurwe 2026. Turika yaravuze ko igitero cyakozwe n'ubuyobozi bw'iterabwoba cyangwa se leta y'iterabwoba ariyo leta ya Kinshasa. Rero hano ibinyamakuru byo mu Faransa bivuga ko iperereza ngo ryashinzwe ibiro bikuru bishinzwe kurwanya ibyaha byibasiye inyoko muntu muri gendarmerie y'igihugu, rigamije kumenya ngo uko ibintu byagenze no guha ukuri imiryango yabishwe. Ibi nibyo bihari. Aho beje bati Kinshasa irajya kwikaraye. Muri make Kinshasa nta n'ikinera bako igitero. Turabivuze, abafaransa baravuga, Amerika iravuga, ariko nta numwe wigeze presiza ngo ninde wakoze igitero. Usibye Mvetura gusa presiza, kandi yo nta n'ikindi yakora.
kuba yavuga M23 yo nibisanzwe nta miyaga yashyiramo, kuba yavuga FARDC plutôt nibisanzwe nta miyaga yishyiriramo, nibisanzwe rwose. Indi nkuru ivuga mu binyamakuru ni inkuru y'imbonera kure ngo ziri kwitoreza mu kibira, nabyo nibisanzwe. Izi mbonera kure zaragowe, hari abakomando bajya bazijyamo ndetse n'abasirikare batazwi bakazihinagura bakazikoramo akazi. Hano habamo imbonera kure ndetse na FDL, kimwe nuko hari na training ivuga muki muri territoire ya Fizi. So haravugwa ibintu byinshi cyane cyane ku byerekeye Burundi, byerekeye FDL, byerekeye n'abandi. So reka turebe rero twigire makuru yacu abadasanzwe, twigire muri update zihari. FARDC imaze iminsi itatu ikubiswe, ni inkuru wenda twavuga ko twatinze kugeza, ariko imaze iminsi ikubiswe yarirukanwe mu mujyi ni umujyi uri muri Rubero, niho yakubitiwe. Katubirebe rwose ku buryo yawambuye, n'ubango wabaye Tombe, ariko batombe atari M23 yawutumye batombe. N'ahantu hitwa ni muri teritwari ya Ntuza ya Mambasa. Hano hava zahabu nyinshi cyane, ubwo ni muri Ituri, mu ntara Ituri, bakaba barakubiswe na ADF naro. Mu gukubitwa rero FARDC imaze iminsi itatu yarahirukana. Uvuga ngo FARDC ifite ibibazo byinshi, nubwo iri kuza muri Nord Kivu ikaza kurasa abantu, ikaza kugira gute, ikaza gusibura ibice bitandukanye, rwose imerewe nabi cyane. Hano rero ADF ikaba yarize gute, ikaba yararashe FARDC rwose mu buryo bukomeye. FARDC iragutira hunga uyu mujyi ukaba warabaye Tombe, ujya mu minwe ya ADF naro. Bako hano muri ibice bitandukanye bya Kongo, Nord Kivu irimo intambara, Sud Kivu irimo intambara, Wagituri irimo intambara, wajya Chopo irimo intambara, wagaruka muri Katanga irimo intambara, wajya Kinshasa harimo intambara. Nuvuga ngo iki gihugu kirimo intambara mu buryo bukomeye cyane. Ari naho twigeze kwangera mugenzi wacu tuti Kongo ahubwo bigaragara ko intambara zihari, intambara ziyerekeza gucikamo ibice byinshi cyane, ikaba nka za Oxolavia. Kubera ko twaravuze tuti reba Kivu y'Amajyaruguru irimo intambara imazemo igihe kinini, ndetse ibice byinshi byarabohowe na M23. Kivu y'Amajyepfo nuko, wagaruka muri Ituri nuko, wagaruka muri Katanga nuko, wajya muri Kinshasa bari bandi ba Mabondo nuko. So ubona ko already ibice birimo biragenda byikatakata, bizageza igihe hari igice kizavuga kiti ko twebwe turigenza, ikindi nacyo kiturigenza, birangiye Kongo igize gute igiye maboko y'abandi bantu. So ibi rero bikaba ari ibintu bikomeza kuvuga bigize gute kuba bivugwa. Imboni yanjye rwose yambwiye ko FARDC imaze iminsi itatu yarirukanwe na ADF. Ibaze ko nta nyeshyamba nimwe itaza ngo yicundeke kuri FARDC. FARDC rwose yarahuritse. Nahitwa ngo Ntuza muri Mucaca, aha niho bakubitiwe. Iki nabonye amakuru ari kuvugwa, nabonye avugwa n'abazarendo, amakuru avugwa hirya no hino nuko hari ngo deployment za M23 ziri gukorwa mu bice bya Rucuru. Navuga bya bice bya FDL, bya bice bya za Kinyandongi, muri groupement ya Binze, niho nabonye bavuga cyane bati RDF ya deploy. Nzi bavuze RDF ngo ni M23, hata abanyarwanda ba RDF babinjiye. Ibi rero bikaba bigeze gute, ari ibintu bikomeje kuba bihindura isura. Hanyuma turebe noneho ku yindi nkuru. Amakuru ahari aravuga ko FARDC igiye kugura drone 50 cyangwa se yamaze no kugira gute kubizigura za CH4. Nuvuga ngo FARDC yashoye ikintu cyitwa amafaranga mu bikoresho bya gisirikare, nta na kimwe irebeho. Ni drone igomba gukora mu gihugu cy'Ubushinwa, drone zishobora kuzaba zihagaze miliyoni 200 z'amadolari. Nuvuga ngo intambara tumaze tuvuga ya
ikomeye kuri AFC M23, intambara iri kuba aho M23 iri kuraswa mu buryo bukomeye n'amadrone, ko drone yo zigasenya defense cyangwa zikarasa muri defense, abasirikare bakabigenderamo, abaturage bakabigenderamo, ntabwo bababajwe pe. Amakuru dufite rero twahawe n'abantu ko amakuru avuga ko FARDC already yamaze kodaringa ntuza CH4, ubwo ni drone zigezweho z'abashinwa zigera muri 50. Udashyize bifaru heruka kodaringa, udashyizeho n'izindi drone yaguze zitwa nibuka neza yaguze muri nabwo mu Bushinwa zitwa Long Wings, ibyo byaranavuzwe. Za drone zihenze cyane, drone ishobora gusikana rwose ikamenya, ishobora gusikana mu bigahita yatuye ni runaka niba wayipfutse mu maso. Ibyo byose nigize gute n'ibivugo. Amakuru agera kuri bwiza ko FARDC nyine igiye kuya gukoresha drone, igiye kugura drone 50. So rero niho wibaza uti M23 izayivamo gute? M23 iracyataka diplomasi undari kuri forcing. No FARDC iri gukoresha drone nari forcing izana n'izindi. Guhano rimwe ntacyo bivuze, guhano ebyiri ntacyo bivuze kuri FARDC. Bivuze ko bashobora kuzana nyinshi zishobora kurasa no mu buryo burigize gute buhambaye. Akaba ari amakuru akomeza kuvuga ko drone nyine zigiye kuza kugaruka hehe, zigiye kuba nk'ibivumburi. Tunabihuza noneho no kuba dufite amakuru ko ino weekend Masisi ifite ibibazo cyane, aho FARDC ifite umugambi wo kuzana drone kurasa mu defense ya M23. Ubwo M23 nitirinda rwose irahoza gura niba zirasta kubivuga ko iri mu biganiro bya Doha. FARDC tabibajije n'ibintu ivuga buri munsi, ariko mu by'ukuri ubona ko FARDC ifite iminzani yazamuwe, ifite umunzani wa diplomasi ihanganisha kuri M23, ikagumya kwereka M23 ko iri muri biganiro bya Doha, kandi ni biganiro bitigeze biba approved n'inteko ishinga amategeko. M23 gukomeza kuvuga ku masezerano ya Washington nayo ntigeze approved mu gihe inteko y'u Rwanda ya approved. So nukuvuga ngo FARDC iri mu mujyi wo kujya gute kurwana, iri kurwana kandi ikoresheje ikirere. Ko yaje kubona ko M23 nubwo ikoresha drone kizikoresha gake cyane. FARDC rero yo intwaro yabo ya mbere ni iki, ni drone. Bikavuga rero ko ishobora kuza kujya gute kuza kwataka umujyi wa Masisi cyangwa se mu bice bya Masisi, ishiga abayobozi ba M23, ihiga ama defense ya M23. Ibi ni ibintu twabwiye, amakuru tuba twahawe n'abantu bacu b'imboni, nuko ibi bintu bigize gute biribuze kuba cyangwa se ntibabikore mu gihe wenda babyamenyeka, cyangwa se bakaba babikora mu bundi buryo. Andi makuru dufite yandi nuko operation y'amezi 4 ikomeje. Ndavuga operation iri gupangwa na leta ya Kinshasa, iri gupangwa n'Abarundi, iri gupangwa na coalition yose muri rusange. Iyo operation y'amezi 4 ni operation yo gufata Kamanyora, no tukamanyora gusa, gufata Bukavu, gufata Goma. Gemba nibaza se ibyo ubundi bivuga nibyo M23 irabizi. Ni operation ya Angola, ni operation ya Angola, ni operation Angola yateguye kujya gute kuhoza umujyi wa Goma, kandi kawubohoza mu mezi 4. Amezi 4 yashira batarabuhoza bakagira gute bakabihagarika. Ibi rero niko bimeze, gusa ndacyakurikirana nkeneye kumenya igihe operation izarangirira. Nuvuga ibi byose dutangaza bino birimo izi drone zo muri Masisi zivuga kuzamo kugokodaringa izindi drone, kudeployinga abasirikare nkuko FARDC iri kubarunda mu mujyi wa Uvira, kuko ishaka gufata ibice byegera umujyi wa Uvira, kuko kugeza uyu munsi nta bumekere ifite. So ibi byose rero ni ibigamije kujya gute kuzuza operation ya mu mezi 4. Mu mezi 4 igomba kuba ugeze gute, igomba kuba ufite umujyi wa Goma
igomba kuba ifite umujyi wa Goma. Aha rero niho tugira gute twibaza uko ibintu bihagaze. Ese koko M23 izabasha gushimaho? M23 iri muri diplomasi, FARDC iri mu bitero by'indege bya offensive byo kujya imbere gufata ibice. M23 iri kubariza ibiganiro byaki bya Doha. Aha rero wibaza ukuntu bizagenda. Ukuntu bizagenda kabisa, wibaza uko bizagenda. Wibaza niba iyi mirwano izakomeza kubaho, M23 bakomeza kubariza ibiganiro, abaturage bagumya kuraswa, amazu agasenywa, M23 ikagumya kubariza ibiganiro bitubarizwa no basinye amasezerano. Uyu munsi inteko nigeze approve amasezerano. Muri make uribaza ko ibintu bigenda biragute bihinda isura. Biri kugenda bihindura isura. Hari kubaho uburyo Kongo yo muri iki gihe cy'agahenge cyo M23 itagahenge kuko itakora offensive. Kinshasa ifite amahirwe yo kugura ibikoresho no kuzana izindi ngabo. M23 yatakiye abahuza agize gute nta kitakoze. Nta kutagize rwose. Ariko nta na kimwe kigeze kigira gute cyumbwa. Bayifashe nkaho ivugira iri gucurangira ubusa cyangwa iri kuvuza y'abahanda. So urumva rero ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo M23 n'abaturage bayo bashaka uburyo birinda izi drone zabo nk'abundi ibintu bigize gute, ibintu ni imberenge. Ibintu ni imberenge rwose. Ibintu birakomeza kuba ibindi birakomeza guhindura isura. Hanyuma ikindi gihari nuko Iran na Amerika bakomeje kunigana umunsi kundi. Iran yakomeje kureza ibisasu na Israel kandi ikomeje kureza ibisasu. Banga intambara iri hagati mu burasirazuba bwa hagati ikomeje gufata indi sura. Iran yacyakomeza gusuka ibisasu, Amerika yacyatsimbara ikavuga ko, nabonye Trump avuga ko kuri rwa True agaragaza ko ngo intego bagezeho bakuyeho ubutegetsi bwa Ayatollah cyangwa se barashe Ayatollah kuko ntibakuye ubutegetsi byarabananiye. Iyo ni ibyo yahoze avuga, avuga ko barashe ibikorwa remezo bya Iran, bagize ibintu byinshi bakora byagize gute byagomba gushegesa ubukungu bwa Iran. Ariko mu by'ukuri Iran kandi ikomeje gufunga umuhora wa Hormuz. Iyo Hormuz rero ni umuhora ucamo mazutu menshi ikoreshwa ku isi, kugeza ubwo ibihugu byinshi by'Iburayi byatangiye kugira crise y'ibintu bijyanye na gaze ndetse na essence. Harimo umuntu umwe w'inshuti yacu umukunzi wa bwizutuye Denmark yambwiye ko Denmark atangiye kwabwira kuki atangiye kuvuga ko igiye gukoresha kuri ya mazutu baragize gute bara savings. Kubera iki? Kugira ngo atagira ikibazo. Muri make Iran intambara yayo igiye guteza iki ubukungu bw'isi ku isi yose, hagiye kuba crise. Unarebye neza ubona ko Iran ikomeje kurasa ibisasu byinshi ibirasa mu bice bitandukanye. Uyu munsi yarashe muri Turukiya kuri base za NATO ndetse no ari naho ari niza ya Amerika. Iran ikomeje kuvuga ko igihe none yateguje ko igiye kurasa amabanki. Ni ibintu ubona ko ikitwa igikorwa cyose remezo cyangwa se ikitwa ikintu cyose Amerika ifitemo ukuboko cy'ibindi. Mu gihe Amerika nayo Amerika irimo iragukanga gusa, nibyo nari ndimo soma. Mu gihe Papa kandi we asaba ko batangije intambara bagomba kwihana, nta bandi n'abanyamerika no bayigambye. Ariko intambara igiye guteza ibibazo ku isi. Intambara yateje crise ku by'amavuta, intambara yateje iki ibijyanye n'iki no kubura cash. Economy iri kurindibuka hano kuri isi. Kubera iki? Kubera Amerika. So ibintu rero bikomeje kugira ibindi bintu. Hanyuma ikindi twababwira nuko
amakuru ubwiza ifite nuko umuhungu wahoze ari perezida Habyarimana yageze mu Burundi. Yageze mu Burundi muri wa mugambi wo kujya wo gutera u Rwanda cyangwa se kubuza umutekano u Rwanda cyangwa se gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Na makuru twahawe n'imboni yacu itubwira ko yanamwiboneye kumwibonera face to face. Imboni ya Bwiza TV iri mu Burundi tubwira ko rwose yiboneye uyu muhungu wa Habyarimana aho yari ari kuri hoteli Bujumbura aherekejwe n'abapolisi barinda umukuru w'igihugu. Nuvango murabyuka ko umunsi yashize yagiye muri Kongo agenda aherekejwe ntabwo n'igisirikare cyangwa bakorerwe protocole nyine nk'umuntu nka perezida cyangwa ko umwana wa perezida. Hanyuma ikindi cyawe mu Burundi hori bavuga ko yari mu modoka kandi iyi modoka ba diplomate aherekejwe n'abapolisi bamucungira umutekano, bacungira umukuru w'igihugu umutekano. Bagize gute bari bacungiye uyu mugabo iki umutekano, aho yagiye ajya kuri hoteli yitwa Amahoro. Ni hoteli yitwa Amahoro yo mu Burundi. Hoteli akaba ari hoteli izwi cyane kwakira aba FDLR cyangwa se interahamwe nkuko imboni zacu zibitubwira. Iyi hoteli niyo yose bahuriramo. Iyi hoteli ikaba impande ya Interbank cyangwa se Interbank. Niho rero aba bagabo bakomeje kujya gute bajya. Nkuko mu itorero nababwiye ko habaho na coordination yo kugira ngo bano bagabo bafate amafaranga bajya kuyakura muri Uvira n'aba FDL bajya kuyafata bagahita bajya gute bajyana kuri no hoteli, kuri zino hoteli zegereye amazi. Ndetse iyi hoteli yitwa Amahoro nyine ni hoteli bakunze guteranira mu n'iteranamo abayobozi n'iteranamo abayifite cyangwa se ashaka kwifasha. So ni ukuvuga ngo bari bari muri diru zo kujya gute gukuraho u Rwanda cyangwa se kururasa. Mu itorero kandi nabwiye ko mu bantu ba M23 sorry, harimo abantu bariye ku mafaranga ya FARDC. Ubwo birasaba ko tuzacungera, ntago ndamenya details, ariko niyo nazime sinazivuga kuko wasanga nazivuga nkajya Goma gasanga bibereye ibindi ntago byoroshye. Ni environment, political environment cyangwa se security environment, ni ibibazo bikomeye cyane. Uvuga ngo hano ibyo tubivuga ko hari abagamba nyine tuzagenda ibyishakira, ifite iperereza tuzagenda ibyishakiriza babona nayo ntiyababura ngo barya ku dolari rya Kinshasa. Ngo amadolari yageze i Burundi aba FDLR n'abazarendo bari hari bameze neza baryoshye bajya kunywa ikiyeri inyama nisi nakubwira ibintu biba bigize gute biba byahinduye isura. Niko bimeze mu by'ukuri rero. Abakunzi ba Bwiza TV na Bwiza.com, icyo nabwira cyo nuko iyi ntambara irimo iragenda iba intambara ikaze. Intambara irimo iragenda iba intambara ihindura isura, izamo elema nyinshi cyane. Abazungu bari kuyivangamo bayivurugutamo. Umuzungu ashaka ubutunzi bw'u Burundi, umuzungu ashaka ubutunzi bwa Kongo. Ni intambara iri kugenda ihindura isura. Bisaba kugira ngo abayobozi ba M23 babigiremo ubwenge, bazakina diplomasi zirimo ubwenge, zirimo n'amayeri. Iyi mitego bategwa ahanini igamije kuzana inyungu z'abazungu babashe kujya gute kubahisamo. Ikindi n'u Rwanda narwo ntirworohewe ku bijyanye n'iki na diplomasi. Kongo ifite diplomasi muri iki gihe isa nkaho iri kupeza u Rwanda. Burundi nabwo buri kubaka diplomasi yabwo isa nkaho nayo iri kupeza u Rwanda. Nuvuga ngo ibibazo biri hano mu karere biragenda bihindura isura. Hani birahindura isura kubera iki? Kubera ko abantu barimo barabizana mu bindi. Ababiligi nabo bararekereje. Usiye ko banakuvuga ko muri iki gihe Kinshasa n'ababiligi batacana uwaka bivuye no kuba Tshisekedi yasinye deal z'amabuye kuri Amerika. Ndetse bikanavuga ko Tshisekedi ari gushaka nuza ububirigi uri gushaka opposition ya Tshisekedi ngo bube bwayikoresha mu kugira gute mu guhangana Tshisekedi, mu kuvana kumurwaza agakanzu.
kuko nagiye mbibabwira muri politiki hari igihe izi community international cyangwa se ibi bya Human Rights Watch ndetse n'ibi bya bihugu bikomeye bashobora gushaka umupoza muhanganye bakamuha imbaraga sponsorship kuko bazamwemeza bamwemere, hanyuma muri cya gihe cyo guhangana urumva baba bafite intuze bye, urureme nutemera baragukanisha umupoza, niwemera kandi hari deal muri bukine wa mupoza ashobora kubigenderamo cyangwa bagashaka indi space bamuterekamo. Nunareba nizobona ko Amerika irakina, tufata urugero kuri Amerika ubu munsi irareba kuri M23 ikareba ku Burundi ikara no kuri Kinshasa ikavuga ngo nituvuga ko M23 irengana cyangwa se M23 ubwo ndavuga giko mbibona, nituvuga ko M23 igize gute ifite uburyo bundi Kinshasa iradopeza iratwikura muri deal zambaye cyangwa se yivumbure kandi barayinginga nk'umwana. Nitunavuga kandi Kinshasa ko tukayihezagira cyane usibye ko nayihezagira ko ibyo M23 nk'inyeshyamba zigomba kumva ko leta ni leta. So rero bakavuga ati nidupeza leta birabindi. Leta yifunze umutwe kuri iki kuri Kinshasa naho kuri Amerika. Amerika ishobora M23 ishobora gufata ibice Amerika ntivuge. Sasa M23 afata ibice Kinshasa igahaguruka ikajya muri Amerika bafashe Uvira byagenze gutya na gutya, hanyuma bakavuga ati deal ngiriya ku meza turabwira M23 isubira inyuma hanyuma mwimusinye bino. So ugasanga n'umukino ibihugu bikora, ariko nano n'umukino udashobora gustabiliza ibihugu byanyu. Nimura neza ibihugu Amerika yagiyemo byose biri unstable. Urugero za Afghanistan, za Iraq, za Libya OTAN yagiyeyo. Ni ibihugu nta mutekano ushaka gutanga. N'abarundi bumva ko Amerika izabarinda umutekano yazabafasha. Mu gihe kizaza bazabyicuza. Dufate Congo. Nayo nta byizabona. Bareza Sudan, ibihugu Amerika yagiye ijyamo akeshi yo bitirwanyeho ngo bigire gute bipeze. Ntago biragoye. Ibihugu bijyana amasezerano Amerika akeshi Amerika ibisiga bimubazo. Amerika yirukanye abatalibani bashije ibyaha nyuma y'imyaka 20 ibagarura ku butegetsi ivuga ko ari abantu bakwiye kuyobora. Muri Syria Amerika yarashyize ku rutonde rw'ibyihebe uriya muyobozi uyoboye Syria yarafashe mu kwaha iki Assad. Ugushaka usanga ari nk'ibintu bari abantu bayihaye Amerika iti rwose nimwe banjye. So muri rusange urabona ko ibintu biri kugenda bijya gute bihindura isura. Murasazo bwa hagati Trump ari kwibaza ko ari kuvuga ko yatsinze ko mu by'ukuri nta ntsinzi ngo Trump yabonye. Ahubwo Trump icyo yateje ibihugu byo mu burasirazuba bwa hagati byo muri Gulf kugira ibibazo bikomeye cyane, ibibazo birimo by'umutekano muke. Igihugu cyose kiba kizi ko kigiye kuraswa. Umunsi bateguje ko bashaka kubasama banki, ahari ubutunzi bwose bwa Amerika bagomba kubusenya, niko Iran ivuga. Uyu munsi kuri isi hari crise ya peteroli. Ibi byose ni iki nibazo byabaye kuri isi bivuye kuri iki kuri yo ntambara. Ikindi ibihugu bya nanone Trump ndavuga Amerika iyi ntambara yabaseje kujya bashaka kuzasiga bya bihugu byo mu byo mu Barabu bivuga biti nta burinzi dufite ahubwo twarashutswe reka tugire gute. Bashobora no kuvuga ati ntacyo tugikeneye. Uyu munsi Amerika igisasu cya Patriot ifatisha ibisasu bya Iran kiragura miliyoni enye z'amadolari. So kandi bavuga ko mu kwezi bakora ibisasu bigera mu 10 hari ntibeshye. Mu gihe Iran ishobora kurasa misile ni 10 cyangwa 20 ku munsi. So urumva rero ko harimo challenge. Israel nayo igize gute no ntambara basize iherero. Ndumva n'abasore janga nagerageje guhina amakuru dufite. Tuzongera ku munsi w'ejo tubageza amakuru muri weekend news. Mu gihe byiza Imana agiye gute ibarinde. Bye bye.